sunga ya misatu la vale asofana ko kiki ya misila ngai se lo fa so matato issues o le aso na dafi o le aso soifua lea o le faletua o sunga ya Mr. Falai oi e ila le akale nga maua mai le celebration na ngafi o le akala le wa vatulunga a ko si le sila mai wa ko si le sila mai lea la sa mo ko va ai kongu le fainga le fai ai ia Mr. Falai e ronko rua wanga pelu si finge Awema aira ia le furungo vai la lo mi mai ai ar kamaro vai se un coro manu ia tele lo wasa soifua faretua Luisa panapa fa fitai fo i le anta na pueina malafo mai awa ese la kan sen mai falai alenga u fakul farku sen sa o mai o se ka e ke fia ia le langa sen mai la ka le inga pu e ka mai ki ngafi o le fale le kai mi ora sfa nga ur kamano ne ora kare ko puera so en foi ko America ile akale no le aso ka uai ne ile akale mi fa runga le ka se ki kilo mai ku so di ke ro enga bo sen mai le akale o i la ngo ro ai ya ele fa ya la se ro kor ka kama o i nga o wi lo ai ya vai furunga vai Luisa. O masangi la ya le ngarwenga. Oi, fa fo ya sa ngai runga e fa mai o yor king. A vai yor sa fa mai Luisa no ngo for kui. Ele furunga. Ya, Manuelo was so for fartua, ya po for fele. Ya, ele ka ua ku maku o Luisa la ngai e ku ke lo ai ngar maku ke lo falai. Ya e fa manuia le tua ya i lo waso soifua o le aso na fia o no le aso sai le ska ko por kalami ya le la fa to ava tulunga le taimi manuia tele lo waso soifua ya a wor songa fa yer ma kama e ke si le fio o king ka maro king fala ya le wa vai mer king le fai nga or fo ngo vai fo ngo vai or finge de mer ya paude o le aso fa na una mana tu e vatu manue e ke ua misi ya ka ua le aso fa nga o le fale ku or ka uso ya